Reka ngwifurize ikaze ku biganiro byacu hano kuri Newsroom TV. Nizere kumeze neza nanone kandi weekend nziza, isabato nziza ku ubayemera, ndetse rwose weekend nziza no munsi mwiza wa Saint-Valentin. Hanyuma unyemerere amakuru yacu tuyahere hano, ariko kandi reka nkubwire zimwe mu ngingo kugenda twibandaho. DRC yarashe nanone mu Minembwe nyuma y'amasaha make yiyemeje ko yemeye agahenge, ndetse kandi warikare imitwe y'abazarendo yongeye gusubiranamo, ndetse kandi AFC 23 yamaganye Ndayishimiye, perezida Ndayishimiye ukomeje kugaba ibitero ku Banyamurenge, ndetse uyu nguyu ugiye no kuba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Amerika kandi yasabye DRC kubahiriza agahenge yemeye, agahenge kashyizweho na Angola. Ndetse kandi Abanyamurenge bagize gutya bajyana leta y'u Burundi. Ibyo byose nibyo tugiye kuba turi kuganira. Amakuru yacu nyemerere tuyahere hano muri Amerika. Amerika yasabye leta ya DRC kubahiriza agahenge. Ibi byavuzwe n'umujyanama mukuru wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika mu ubufatanye na Afurika, Masade Bros, yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza agahenge nkuko ngo byasabwe cyangwa se byemejwe ku itariki 16 Gashyantare 2026. Ibi rero bya perezida wa Kinshasa byatangaje ko Felix Tshisekedi yemeye agahenge asabwe na perezida wa Angola, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa ku itariki 18 Gashyantare. Basobanuye ko nubwo Tshisekedi yemeye agahenge atazemera ko AFC 23 igerageza ibikorwa byayo byo kwigarura ibirindiro cyangwa se ibindi birindiro, kongera imbaraga mu barwanyi bari mu bice biberamo urugamba cyangwa se biberamo imirwano no kwakira ubufasha buva mu mahanga. Ubuyobozi rero bwa AFC 23 ubwo harimo Colonel Nanga yatangaje ko nubwo leta ya DRC yatangaje ko yemeye agahenge kasabwa na Angola, ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku basivili no ku birindiro by'ihuriro ryabo AFC 23. Ashimangira ko iri tangazo rigamije kubeshya imiryango mpuzamahanga. AFC 23 yagaragaje nubwo leta ya Angola itayitumiye mu biganiro byabanjirije itangazo ry'ibyifuzo by'agahenge, ntinamenyeshwe ibikurikiraho, ngisanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi ko izakomeza kubahiriza agahenge ngo gashyigikiye gahunda y'amahoro rwose kashyizweho na Doha muri Qatar. Bros rero yagaragaje ko yishimiye itangazo rya leta ya DRC ryo kwemera agahenge, ashimangira ko ariko kadakwiye kugarukira mu nyandiko gusa, ngahubwo ko kagomba kubahirizwa. Ibitero birimo ibya drone bigenda bigaragara ngo bikaba byavaho cyase byarekera. Yagize ati natewe imbaraga no kwemera kwa DRC icyifuzo cyangora cy'agahenge, ati bigomba kujyana n'ibikorwa, impande zombi zigomba guhagarika imirwano aka kanya. Ibirimo ibitero bya drone bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivili n'inzira karengane bigahagarara. Leta rero yangora yasabye ko habaho agahenge gashya mu gihe ingabo ziri mu butumwa bwa mahoro mu muryango w'abibumbye bwa MONUSCO muri DRC zitegura kujya kurinda iyubahirizwa ry'agahenge kemeranyijwe mu biganiro bya Doha, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Nubwo bimeze gutyo kandi AFC 23 yagize gutya yamagana perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi urimo kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero biri kwica Abanyamurenge hariya mu buryo bukomeye cyane. Umuyobozi rero w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu rwose ni Colonel Nanga, yamaganye uruhare rwa perezida w'u Burundi mu bwicanyi buri gukorwa hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ubwicanyi bukorerwa Abanyamurenge. Nanga yashyize hanze ubu butumwa kuri uyu wa 13 Gashyantare 2026 ubwo yamaganaga muri rusange ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ririmo kugaba, ndetse harimo n'ingabo z'u Burundi, ndetse bakomeje kubigaba ku basivili hariya mu birindiro bya AFC 23. Yagize ati AFC 23 ihangayikishijwe n'imyitwarire ya perezida w'u Burundi, akaba agiye kuba umuyobozi w'umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ati imyitwarire igira uruhare mu kubugizi bwa nabi buri gukorerwa Abanyamurenge.
uyu munyapolitiki rero yasabye umuryango mpuzamahanga n'inzego zo muri Afurika gukoresha ububasha zifite mu gukumira umwuka mubi ushingiye ku moko ashobora gukwirakwira mu karere no gutabara abari mu kaga. Perezida w'u Burundi rero yohereje ingabo nyinshi cyane muri DRC ku masezerano y'ibihugu byombi yagiranye na Perezida Felix Tshisekedi yari agamije rero ngo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo y'abarundi ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka Red Tabara FNL. Nubwo Abanyamurenge bakomeje gukorerwa ihohoterwa rikomeye gutyo, ariko imiryango ibiri hagarariye Abanyamurenge batuye mu ntara Kivu y'Amajyepfo yareze leta y'u Burundi urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bashinja gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu. Iyi miryango rero ADPE ndetse na Mutualité Shikama sobanura ko kuva mu kwakira 2025 ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo ngo zafunze inzira zose zihuza Abanyamurenge rero abatuye hariya muri komine ya Minembwe n'ibindi bice birimo amasoko n'amavuriro bigamije ngo kubica urusorongo. Amwe mu banyamategeko rero bunganira iyi miryango Metre Innocent Neziryayo yatangaje ko uretse kuvutsa Abanyamurenge ubuzima ndetse n'uburyo bw'imibereho ngo hari ingabo z'u Burundi zashimuse abaturage ndetse ngo babakorera iyicarubozo nabo basenyewe imitungo. Ndetse kandi ni mu gihe umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspari Baratuza ku itariki 11 Ugushyingo 2025 yemereye igitangazamakuru cya BBC gahuza miryango ngo ko abasirikare babo bafunze inzira zigana mu Minembwe ngo mu rwego rwo kwirinda no kurinda umujyi rwose izari zikigenzura muri icyo gihe. Uyu rero yabivuze avuga ngo eregeyo niyo nzira igomba gukoresha kugira ngo bagere muri Uvira. Ati rero tugomba kuhafunga kandi ati nibabyumve Uvira dusabwa kuyirinda kandi mu kurinda ntitwajyamo hagati tugomba kujya hirya no hino kugira ngo tuharinde neza. Tariki 24 Ugushyingo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryagaragaje ko ngo bidashoboka kugeza ubufasha mu batuye mu Minembwe no mu bice bihana imbibi bitewe nuko ingabo z'u Burundi zafunze izi nzira zose. Iyi miryango rero yatanze ikirego yagaragaje yuko ifite ibimenyetso n'ubuhamya bihagije bishimangira ko ingabo z'u Burundi zakoreye Abanyamurenge ibyaha kandi ko ngo biteguye kubashyikiriza urukiko rwa EAC kugira ngo batange ubutabera. Onyemerere kandi tujye mu mirwano. AFC 23 irashinja ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasaha makeya bemeye kuba ngo batanga agahenge cyangwa se biteguye kubahiriza agahenge. Ku itariki 12 Gashyantare 2026 nibwo Perezida Joe Lorenzo Wangura unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye ko AFC 23 ndetse na DRC bari kurwana batanga agahenge ndetse ngo kagatangira ku itariki 18 Gashyantare. Nyuma y'amasaha make rero itangazo risohowe AFC 23 yashinje ingabo z'ikiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi waryo wungirije Dr Oscar Barinda. Yagize ati AFC 23 iramagana byimazeyo gukomeza ku bushake kandi ku buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwo buvuga yuko ngo bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge katanzwe na leta ya Angola. Barinda rero yavuze yuko nubwo habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyije barimo abasirikare b'u Burundi, abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ngo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Irundu, Bidegu, Urubemba, Karongi na Mukoko. AFC 23 ivuga ko ibitero byari ryahuriro byateje impfu nyinshi cyane ndetse n'isenywa rikomeye cyane ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero ndetse n'amavuriro. AFC 23 rero yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ndetse n'amabwiriza agenderwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryako gahenge yemeranyijweho nabo mu tariki 2 Gashyantare 2026.
ndetse yunzemo ko yamagana amayeri yo gutiza no kuyobya uburari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gushyiraho inzego n'inama bihabanye n'ibyari byumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwemeranyijweho no kudindiza gushaka umuti urambye w'ikibazo kiri hagati yabo. AFC M23 kandi yagaragaje yuko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira mu bikorwa cyane bikomeye byibasira abanyamurenge n'abandi basivili mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara ko mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko bw'abanyamurenge. Ubwo bavugaga perezida Felix Tshisekedi. Muri Warikare naho nago ibintu byifashe neza. Imitwe yitwaje intwaro yo ihuriro rya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa DRC ndetse rwose ihanganiye hariya kugenzura agace ka Batakirwa gaherereye muri groupement ya Bafuna muri teritwari ya Warikare. Imitwe ihanganye ni NDCR iyoborwa na Gido Shimira ndetse na Mwisa uyobora Wazalendo ku rwego rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Uhuru DRC iyoborwa na Mashite Kashira. Ku itariki 11 Gashyantare 2026 Mashite yohereje abarwanyi be mu midugudu 3 yo muri Bakatirwa ikungahaye ku mabuye y'agaciro, imenyesha NDCR ko niramuka ihohereje abayo impande zombi zishobora kugongana zigahangana. Umuyobozi w'Abatakirwa witwa Kibaki yatangaje ko abarwanyi ba Uhuru RDC bamaze iminsi batera ubwoba abaturage babashinja ngo gushyigikira NDCR. Kibaki yatangarije ikinyamakuru Actualité ati abaturage bari mu byago bikomeye, abitwaje intwaro batera ubwoba abasivili babasanisha n'abanzi ibabo. Uyu mugabo rero yasabye leta ya DRC gukiranura iyi mitwe isanzwe inafatanya mu kurwanya AFC M23, agaragaza yuko ngo bitabaye ibyo ikibazo gishobora gukomeza kurushaho kigafata intera. Niba utarakora subscribe uyikore, niba waramaze kuyikoreka ngushimire cyane. Warakoze hano kuri Newsroom TV niho uzajya ukura amakuru mu buryo bwimbitse, yaba amakuru yo mu karere yaba amakuru y'imirwano. Ahangaha niho uzajya uyasanga. Reka nkwifurize weekend nziza.